Ok, evo nas ponovno unutra, ne znam da li nas vidite i da li nas čujete, imali smo male tehničke probleme na samom startu, ali eto, nadam se da nas to neće omesti previše u današnjem razgovoru sa mojim gostom Ivanom iz audio podcasta Surove strasti. Ivane, pozdrav, bok. Bok. Ćao. Pa evo, ja ću te... Odlično i baš mi drago da smo ovdje, makar nas je evo malo na početku sve ovo omelo, ali idemo predstaviti gosta. Ivane, ti si developer, ti si isto tako i co-founder startupa Equinox, kojeg se može naći na adresi equinox.vision, koji se bavi sa proširenom stvarnosti i pokušava ju dovesti u mainstream i u realni svijet, a isto tako evo u slobodno vrijeme slučajno vodiš najslušaniji podcast u Hrvatskoj, audio podcast Surove strasti. Jesam te dobro predstavila? Odlično, taman. Odlično. Ivane, pa daj nam malo ovako, za početak, reci nam uopće kako si ti došao do toga da se baviš sa podcastima i kako ste stvorili ti i tvoj kolega Saša Tenodi jedan takav podcast? Pa ideja je došla od slušanja podcasta, jer u to vrijeme, to je neki 2016-2017, slušao sam puno podcasta i jednostavno šerali smo se linkove, Saša i ja, evo sad čuj ovu epizodu, šta je ovaj rekao tamo, šta je ovaj rekao tu. I to nekako došlo do toga da smo rekli u jednom trenutku, pa dobro, pa možemo i mi, mogli bi i mi pokrenuti svoj podcast. I onda smo neko vrijeme razmišljali kako točno bi to bilo, kako bi izgledalo, o čemu bi se pričalo. I imali smo raznih ideja, imali smo raznih mogućih smjerova kojim bi to moglo ići. Recimo, jedna ideja je bila, ne znam, si slušala Malcolma Gladwella podcast? Nisam, ali znam ko je Malcolm, da. Da, on ima svoj podcast. Zapravo nisam ga slušao već neko vrijeme, nadam se da još uvijek ima. I recimo njegov pristup je bio da svaka emisija bude mali dokumentarac od nekih 45 minuta koji ima onako savršenu produkciju, savršenu obradu, research, za njega radilo, ne znam, 5 novinara koji rade na toj emisiji i tako nešto. Recimo, to je bila jedna od mogućih varijanti Surovih strasti, ali nije išla, nego je išla ovako kao razgovorni podcast, više stil Joe Rogana ili tako nešto. I onda smo krenuli krajem 2017. Ok, i evo, već ste snimili koliko? 200 i koliko epizoda ste lansirali? Snimljeno je 259 epizoda do sad, malo snimamo unaprijed, tako da nekoliko epizoda imamo na lageru. Preko 250 je objavljeno sada. Ok, a koliko je sad već, recimo, koliko ih imate već producirani, a da čekaju lager, i koliko vam je općenito veliki taj lager? Pa trudimo se da lager bude nekih do 10 epizoda. I to se pokazalo jako dobrim kad je bio lockdown prošle godine u proljeće, jer onda smo imali dovoljno epizoda snimljenih unaprijed da jednostavno da smo imali kontinuitet objavljivanja bez ikakvih problema, jer mi u principu snimamo uživo, odnosno snimamo face to face, snimamo sa osobom, sa gostom ili gošćom u istoj prostoriji, nismo išli na varijantu online. Tako da tijekom lockdowna nismo ništa snimili, ali smo imali na lageru dovoljno da ih pustimo. Tako je isto bilo u malo manjoj mjeri i sad za ovaj lockdown. A trenutno imam mislim 6 ili 7 epizoda koje su spremne za objavu. To je isto neko ide taj in sa time što smo pokrenuli platformu, taj academy.surovestrasti.com, gdje pretplatnici mogu unaprijed čuti sadržaj, unaprijed te epizode koje su snimljene, a nisu još javno objavljene pod platformama kao podcast i YouTube. Ok. I evo ovako, možda da krenemo od samog nekakvog zaključka, što možda najviše ljude zanima. Koji je recept za uspjeh jednog podcasta? Evo, 250 ste ih već lansirali, ali kako ste došli do toga? U jednoj rečenici. Do tog broja, misliš? Ili... Do toga da ste vi najuspješniji audio podcast u Hrvatskoj, a vjerojatno možda i šire. Pa mislim da to možemo jako klasično reći, to smo već više puta spomenuli, diferencijacija i konzistencija. Okay. Ponuditi nešto novo i to nuditi konstantno. I stvoriti na temelju toga publiku. Mislim da to je recept za sve zapravo, pa tako i za podcast. Ok, i sad to zvuči, što znači diferencijacija? Prvo to, pa ćemo onda ovo drugo. U našem slučaju, diferencijacija je bila dovoljno lagana, odnosno relativno lagana, zato što
u vrijeme kad smo mi pokretali, je taman bilo nekako zamor, odnosno nije bilo audio podcasta uopće na hrvatskoj sceni. Prvi hrvatski podcasti su pokrenuti dosta ranije, mislim neki 2013. 2014. I onda su u neko vrijeme bili ugašeni, kao nekakav podcast zima, da tako to nazovemo, i onda smo krenuli iste godine i mi, i podcast Inkubator, i onaj The podcast od Igora Vuka, tako da smo odjednom iste godine sve dobili ideju, ajmo sad napraviti novi val, novi next generation podcasta. I diferencijacija je jednostavno to da su ljudi bili žedni takvog sadržaja. Nisu nigdje mogli doći do takvih informacija koje smo mi nudili, do takvih gostiju koje smo mi imali, što je nama isto pomoglo. Sami širenjem broja gostiju koje smo imali smo upoznali jako puno ljudi, jako puno načina razmišljanja, došli do nekakvih novih ideja i tako da to je nas drajvalo kroz cijeli proces. Ok. To je diferencijacija, a konzistencija znači pretpostavljam upornost i samo guranje dokle ide i do maksimuma. Da. I to više manje bez obzira da li je neka epizoda dobra ili loša, ali mora ići van. Ako smo snimili, ako smo došli na lice mjesta, ako smo uložili vrijeme, to ide van. I u smislu da ljudi imaju nekako očekivanja i da mi deliveramo na ta očekivanja. Ok. Koje bi ti rekao da ljudi imaju očekivanja recimo od surovih strasti konkretno, pa onda to probajmo generalizirati prema audio podcastima općenito? Ono što jako često dobijemo feedback je baš to kvaliteta gostiju i svježe teme. I to je, čini mi se, ono što ljudi danas očekuju surovih strasti. Znači da dođu gosti koji su zanimljivi, koji možda jesu popularni, možda nisu popularni, nije bitno, ali da su zanimljivi i da nešto od toga se može i možda i naučiti od njih i da ih se može malo jednostavno osim nekog užitka razgovora možda i primijeniti u nekakvim poslovnim svrhama i slično. Dobro. Kada pričamo o gostima, znači kako ste vi uopće odabrali koje ćete goste pozivati, da li imate neku metodologiju i što bi ti preporučio ljudima koji sada pokušavaju pokrenuti podcast, na što da se koncentriraju i kako da razmišljaju općenito ako imaju želju pozivati goste ili ako nemaju, na koje teme da se fokusiraju? Pa evo, u našem slučaju to se mijenjalo tijekom vremena i to je možda nešto što će onima koji pokreću podcast isto dobro doći da jednostavno probaju svašta. Recimo, na početku smo imali, po mom mišljenju, malo širi spektar gostiju. Imali smo glazbenike, imali smo sportaše, imali smo zajednička crta svima njima je bila da su bili zanimljivi ljudi na neki način, zanimljivi sugovornici, ali bar smo tražili takve osobe. I na početku je bila ideja jednostavno naći zanimljive osobe i pričati s njima, zabavljati se tijekom tog snimanja i slično, ali s vremenom se to profiliralo u više podcast, odnosno gosti su profilirali više u smjeru biznisa, u smislu poduzetnika, pa čak nekakvih možda podskupina koji statistički ima malo više nego drugih, na primjer marketingaša i takvih profesija. Tako da probajte svašta, imate nekako na početku ideju, ali nemojte se iznenaditi ako tu ideju tijekom vremena malo promijenite ili dođete do drugih ideja. Da li se vama to dogodilo da ste krenuli sa nečime što ste kasnije promijenili baš on the fly dok ste snimali? Ne usred epizode, nego usred cijele ideje podcasta. Pa bilo je par stvari. Recimo samo od toga na početku izbora gostiju. Od gostiju koji su dosta onako široki bili u smislu čime se bave. Kažem, bilo je sportaša, bilo je glazbenika. Do toga da su danas gosti uglavnom poduzetnici u nekom smislu. Ima iznimaka, ali nema baš puno. Dok je na početku bilo to više pravilo nego iznimka. I onda recimo režim objavljivanja, znači eksperimentirali smo sa, na početku smo išli jednom svaka 2 tjedna, pa smo onda išli jednom svaki tjedan, pa smo išli 2 puta tjedno, pa smo se sad vratili na jednom tjedno, na primjer. To je isto nešto što smo eksperimentirali i mijenjali tijekom vremena. Isto tako smo eksperimentirali sa tome da li treba biti nekakav format pitanja, odnosno neke specifičnog pitanja u podcastu, tipa da li bude posve free flow ili da imamo neka pitanja koja se uvijek ponavljaju. Na početku recimo ja sam
pri kraju podcasta uvijek postavljao, ne znam, 4-5 istih pitanja svima. Jel? A na kraju smo odustali od toga, tako da je trenutno podcast free flow od početka do kraja. I tako, te stvari se mijenjaju. Da li kad kažeš free flow, da li to znači u smislu da imate nekakve općenite teme koje biste htjeli pričati ili se pripremate minimalno? Što to znači za tebe free flow? Pa znači prvenstveno da razgovor ide tamo gdje ide, da ne forsiramo da razgovor ide u nekom smjeru. Doduše, nekad imamo ideju da spomenemo baš nešto specifično. Ako je neki gost specifično dobar u nečemu ili želimo pričati baš o nečemu, onda s vremenom navedemo mlin na tu temu, ali općenito da nemamo sad recimo, sad smo se zapričali, ne znam, o temi, šta ja znam, kako raditi podcast, ali ne znam, ja imam zakazano da s tobom moram spomenuti, ne znam, šta ja znam, razvoj softvera. I sad ja samo čekam kad ću tebi u rečenicu dodati razvoj softvera, pa da krenemo o tome. Znači, takvih stvari nema. Ok. Evo Ivane, samo ću objasniti vezano uz naslov. Imamo jedan dobar komentar koji je došao preko YouTube-a. By Graham Bicikli kaže Mars Landing Watch Party, najbolji naziv za emisiju ikada. Sad ću odmah objasniti otkud ovaj naslov dolazi. Naravno, evo sad, sa tehničkim problemima smo startali današnji live i kada idemo live, obično mi u naslovima od prije, od nekadašnjih prethodnih live-ova zaostane ovakav naslov i kako smo onako bili pred minutu prije nego što nam je istekne vremenski period u kojem mogu startati ovaj live, samo sam stisnula ajmo go live i ostao ovaj naslov od zadnji put kad je NASA spuštala rover na Mars. Eto otkud dolazi ovo sve skupa, naravno neću to u postprodukciji srediti. I evo ga, kaže Relja, znam tko je iza By Graham Bicikala, kaže nije bio sarkastičan. Znam i zašto nisi bio, zato jer voliš space i sve ostalo. Evo Ivane, ako je tebi bilo čudno, ili ako tebe neko pita kakav Mars ima veze sa Ivanom Vorasom, čisto, Ivane, jel ti voliš Mars? Life on Mars. Da, definitivno. Gledam što se događa i pratim lanciranja i super mi je što sad baš prošli mjesec bilo je 3 države koje su lansirale, koje su stigle do Marsa. To je fascinantno. Znači, došli smo od 0 do 3. Da, a Marsovci sve na površini, šta je ovima? Zašto nisu mogli doći u jednom svemirskom brodu? Bilo bi jeftinije. Da nego kapaju malo po malo. Je, evo ovako smo se malo našalili. Kad smo već tu, htjela bih pozvati sve koji gledate, slobodno se uključite sa komentarima, pitajte Ivana sve što vas zanima vezano za podcaste, za audio podcaste, za video podcaste, idemo mi dalje sa temama. Ivane, što je zapravo tehnički minimalno potrebno da bi se pokrenuo podcast? I sad razmišljaj ovako da si tvrtka koja za poslovanje želi pokrenuti podcast i ideja je startati što prije, bez puno nabave, ali da bude onako minimum tvoj neki zadovoljen tehnički i sve ostali aspekti. Pa jedna osnovna stvar je da li je to video ili audio podcast. Mi smo krenuli sa audio podcastom zato što smo slušali audio podcaste u to vrijeme i to nam je kao nekakav defaultno značenje riječi podcast. Video podcasti su došli malo kasnije i nekako ni Saša ni ja se nismo ufurali u video podcaste i video sadržaj toliko kao u audio. Tako da ono što ja najviše iskustva imam, to su audio podcasti. Ali kad kažeš recimo da podcast pokreće firma, onda pretpostavljam da ta firma hoće nešto dobiti zauzvrat iz tih podcasta. Da li je to vidljivost, da li je to da prodaje nekakve proizvode, usluge ili tako nešto. I onda bi tu možda bolje bilo, iako naravno nije pravilo, danas imati video podcast. Jer jednostavno može se pokazati nešto, taj proizvod ili usluga ili što god to bilo. Rekao bi za početak treba dobra video kamera, naravno, trebaju dobri mikrofoni. Sad, da li će to biti slušalice sa mikrofonom kao što imamo sad ti i ja, ili će to biti posebni mikrofoni, više manje zavisi od prostorije koji se snima. Ako je prostorija tiha, relativno pogodna za snimanje, može i vanjski mikrofon. Zašto vanjski mikrofon? Zbog kvalitete zvuka. Evo recimo ja tu na stolu imam, ne znam, hoće se uspjeti kablovima dovući, ali imam ovako jednu stvar koja je ogromanjska zapravo
I razlog zašto imam ogromansku stvar na stolu je zato što iz fizikalnih razloga zvuk je bolji na takvim uređajima, na takvim velikim mikrofonima. I to znači da to nije mikrofon sad zakačen za slušalice, jel, na primjer. Mi za podcast imamo studijske mikrofone i pazimo na kvalitetu zvuka, nadam se da se to vidi, odnosno barem čuje. O, da. Ali opet zavisi, znači firmi, prvo, znači minimalno, znači kamera, mikrofoni, ja bih rekao da isto tako da odabir možda kamere i mikrofona ovisi o tome kakav će biti format. Ako će biti format ovako online intervjua, dovoljno je jedna kamera, jedan mikrofon, jedne slušalice, na primjer, ili slušalice sa mikrofonom ili koja god kombinacija. A ako je format da se snima istovremeno više osoba, onda je to malo kompliciraniji. Razlog zašto mi nismo išli, i to je jako važan razlog zašto mi nismo išli u video podcaste, je što način na koji bi mi to radili bi bio dosta profesionalan i dosta skup. I puno je jeftinije raditi audio podcast. Puno je jednostavnije i jeftinije napraviti odličan audio kvalitetom audio podcast nego dobar video podcast ako se radi o snimanju uživo. Ako je online, standardi su drugačiji. Nije da je kvaliteta drugačija, ali standardi su drugačiji. Ja mislim da u online podcastima ljudi ne očekuju da to vide sad fantastičnu kameru koja je može fokusirati na dlaku u nosu i da može da izgleda filmski. To ljudi jednostavno ne očekuju. To se može napraviti, ali ljudi to ne očekuju. Standardi su drugačiji. Za online podcast razumno dobra web kamera, razumno dobar slušalica i mikrofon, to je to. Kad kažeš dobra kamera, da li misliš onako na pravu kameru? Znači, na pravu kameru. Znači ne web kamera, nego prava kamera. Da. Vidio sam kod par ljudi, to se može naći na YouTube, jednostavno srčati tipa podcast setup ili podcast camera setup. Ima nekoliko uputa o tome kako iskoristiti pravu kameru, da li je to SLR ili nešto drugo. Ima i ti kompaktnih kamera, recimo Sony ZV-1 je fantastična kamera za tako nešto. Koji imaju depth of field, daju filmski nekakav ugođaj i tako nešto. I to kad se napravi za prave, jel, kad se snime baš na taj način sa dobrom opremom, sa dobrom montažom, sa dobrim editingom, jeli, ti podcasti, te snimke općenito, da li su to podcasti ili ne, baš iskaču svojom kvalitetom, baš mogu iskakati svojom kvalitetom. Dok ovakvih podcasta ima jako puno, ovakvih koji se snimaju sa web kamerama, njih ima jako puno. I onda kad se naiđe na jedan ili dva koji su profesionalno snimljena, oni iskaču, oni pop out naprave. Da, recimo ja sam na web kameri, ja koristim Logitech StreamCam i za web kameru je to dosta dobra stvar, ali ne mogu one nekakve osnovne stvari koje može prava kamera, znači ne mogu, si dobiti nekakav zoom pa da mi se pozadina zamuti, što bi onako lijepo izgledalo. Ja. To su stvari koje samo sa pravom kamerom možeš dobiti, a da ne pričamo o svim ovim naprednim stvarima koje si ti sad spomenuo i o očekivanjima u biti. Znači, odmah ću sad spomenuti, znači bilo jedno pitanje na LinkedInu, mislim da je Dorijan Antišić pitao zašto video, to jest kada video, kada audio podcast, ti si sad odgovorio na to, znači video podcasti su kudikamo skuplji, kompleksniji zbog očekivanja. I svejedno, evo, ja bih nekako rekla, a mogu odmah i uvesti pitanje koje je Jure pitao ovdje, znači da li bi video podcast bio dobar za direktnu prodaju? Ajmo vidjeti za šta sve video podcast, ako ga se ipak neko odluči napraviti, da li bi bio dobar za direktnu prodaju i za što ti bi preporučio da se koriste video podcasti? Pa ajmo možda pričati o tome što znači direktna prodaja u podcastu. Vjerojatno to ne znači da osoba ili osobe stoje i jednostavno reklamiraju proizvod, ili to vjerojatno neće izgledati kao reklama za Top Shop ili za Kozmodisk. Jeli? Pa onda što zapravo znači prodaja preko video podcasta? Jel to znači da firma priča o svom proizvodu? Ne, to je ok, za firmu je to možda dobro, ali možda ljudi neće biti toliko zainteresirani da slušaju, ali nekakav razgovor koji ide u smjeru toga što firma radi. Recimo, mi smo to radili za Equinox. Mi smo radili početkom prošle godine miniseriju, vjerojatno ćemo nastaviti jednog dana, ali trenutno još ne znamo kada, miniseriju razgovora, to je u principu format video podcasta. Mi smo to nazvali AR Talks,
za Equinox, gdje u principu pričamo o augmented reality općenito i onda svako malo još malo pričamo o Equinoxu u kontekstu toga. I to bi možda išlo nekako u smjeru prodajnog podcasta. Feedback koji smo dobili je da previše pričamo o našem proizvodu. I to je bio jedan od razloga zašto smo zaustavili to. Ljudi žele čuti dobar razgovor, ljudi žele čuti informacije, ali su malo alergični ako im se priča o jednom proizvodu, odnosno jednoj firmi ili šta god to bilo. Tako da nemam precizan odgovor na to kako bi izgledao podcast za direktnu prodaju. Ja bih samo možda ukazala na video koji sam snimila, u desni kut ću ga staviti, da. Video koji sam snimila prošli tjedan vezano za koji format videa odabrati i video podcast je više onako za općenite nekakve teme, možda za thought leadership, dok bi za direktnu prodaju bili možda bolji da se snime videe koji mogu biti duži ili kraći, koji se uploadaju na YouTube ili ne znam, na Vimeo ili neku drugu platformu, je li tako? Da, kao promo video, kao spotovi. Tako je, da. Ali baš podcast... Recimo pratim dosta YouTube kanala o satovima, na primjer. I točno se vidi ako neki kanal odjednom počne pričati samo o jednoj firmi ili jednom vrstu proizvoda. I bez obzira koliko su dobri ili ne, ali to jako brzo dosadi. Da, treba baš malo uvesti nekakve dinamike. Proizvod jedan kad je samo jedan, mislim, možemo mi napraviti par videa koji odgovaraju barem na ona pitanja tipa šta proizvod radi, ne znam, neki FAQ da se riješi tako, ali podcast, jel bi ti rekao da to ukazuje na to da se radi o nekoj seriji koja ima jednu temu i ta tema ne smije biti previše specifična u smislu ovo što si sad rekao, proizvodno? Kad pričamo općenito o podcastu, misliš? Pa da, općenito, šta ljudi misle kad čuju riječ podcast? Koje konotacije to dovodi ljudima u glavu? Čini mi se da to dovodi ljudima u glavu konotacije da će čuti zanimljiv razgovor. Jer velika većina popularnih podcasta su razgovori. To je došlo jednostavno, ja mislim, prirodno, jer ima nekoliko žanrova podcasta koji su dosta popularni. Najpopularniji od njih je, mislim, baš razgovor, gdje jedan voditelj ili dva voditelja pričaju sa jednim, dva ili rijeđe više gostiju. Drugi popularan tip podcasta, audio podcasta je monolog, odnosno tipa gdje jedna osoba priča, voditelj priča i to su uglavnom ili baš doslovno priče u smislu prepričavanja nečega ili recimo povijest ili recimo predavanja ili recimo neko je baš stručnjak za nešto i sad priča o tome. Sad ne, kao da recimo sam ja stručnjak za, ne znam, za fiziku Marsa ili nešto tako i sad ja imam podcast koji pričam o Marsu i ne znam, ono kakav je, ne znam, kemijski sastav tla, i tako nešto i to ide i to se ide. To je kao monolog, to je kao jedna osoba. Ta dvije vrste podcasta su, ja mislim, 95-99% svih podcasta. Ostalo sve je jako, jako malo zastupljeno. Ok. Kad smo već kod formata, što misliš, što osim, znači, tema, pa neki razgovor, koji još postoje formati koji se tebi čine da su dobri za biznis, s obzirom da ne samo da produciraš podcast, nego ih jako puno slušaš, što ti je tebi osobno najdraži? Najdraže kod podcasta? Pa, zavisi u kojem sam raspoloženju. Da li sam raspoložen nešto naučiti ili da sam raspoložen da se malo zabavim ili tako nečim. Mislim da smo sa Surovim strastima jako dobro napravili to da imamo kombinaciju, da imamo ne uvijek u svim epizodama, ali imamo i zezancije na epizodama, imamo i humora, imamo i kombinacije i onda još nešto malo još i pitamo gosta što je actually korisno za neku određenu branšu ili za određeni sektor. Tako da treba imati dinamički raspon po meni, znači ne trupiti u istoj stvari, šarati malo okolo, treba dobro voditi, treba pustiti gosta da priča. Jako puno negativnih feedbacka koji smo dobili ne za naš podcast, nego usporedbi vi ste puno bolji od X, na temelju toga što je X ima voditelja ili voditelje koji upadaju u riječ. Znači, to dobijamo, pa recimo svaki tjedan. Takav feedback. To bi ja rekla. To je meni na jednom zadnjem konferenciji koju sam gledala na internetu. Voditelj je došao sa televizije, a prijenos je išao online
i vidjelo se malo razlika koliko je voditelju jednostavno upasti gostu u riječ i to za televizijski prijenos valjda nema toliki problem, ali u podcastu gdje je jednostavno malo drukčija situacija, meni se čini da to stvarno jako nezgodno izgleda, jel tako? Recimo uživo kad smo, i to mi vidimo u studiju, u prostorijama gdje snimamo, nije to baš neki profi studio, uživo kad si sa gostom možeš gestikulirati, pa možeš reći ono, evo, sad bi ja nešto pričao, sad bi ja nešto, jel, malo dogovoriti se na taj način ko će ići prvi ili ko će pričati o nečemu. I to je super. Toga je kao prvo teško replicirati čak i sa kamerama. Mislim, ako sad tu gestikuliram, malo izgleda čudno. A druga stvar, ni ne možeš. Sad ja recimo sad nešto rukama tu mašem ispred sebe i da smo uživo, da kamera snima iz nekih 5 metara udaljenosti, vidjelo bi se da ja rukama mašem i nešto tebi pokazujem. Ali ispod kamere je, ne vidiš. Tako da... Da, vidjelo bi se onako, po govoru tijela bi se vidjelo da se nešto događa. Onako. Zašto se sad ovako na stolici ne školji? A ja nešto gestikuliram rukama ispod kamere, evo, tu ja sad mogu dati ono što god hoću signale, ne vidi se, jel? Da. Ja sam se naučila u ovim live videima jako ovako sa thumbs up ili nešto ono i onako čisto da dam nekakvu ne auditivnu potvrdu gostu, tako da malo napravim to dinamičnije jer si ne možemo nažalost upadati u riječ zbog tehnoloških razloga, ali dobro. Evo imamo par pitanja da ne bi ljudi mislili da ne vidimo, da ne čitamo. Ne znamo ko je LinkedIn user, mali vjerojatno nekakvi tehnički razlozi, ali LinkedIn user pita koja je najbolja platforma za objavu ili hosting audio podcasta i ja ću to samo proširiti sa podpitanjem da li bi ti, Ivane, preporučio da neko sam hosta svoje podcaste ili ne bi? Ako ima mogućnosti sam hostat svoj podcast, ja bi to preporučio. Glavni razlog za to je što, evo recimo SoundCloud je jedna popularna platforma. Možemo reći da jako puno i novih i starih podcasta bira SoundCloud za objavu svog sadržaja. Međutim, taj sadržaj je dostupan, na primjer, samo dok vi plaćate pretplatu na professional subscription service, kako već to oni zovu, za SoundCloud. Znači, objavite, 50 epizoda vašeg podcasta i onda odlučite ili prekinuti taj podcast ili pauzirati taj podcast ili tako nešto i više ne plaćate pretplatu SoundCloudu i ti vaših 50 epizoda odjednom više nije dostupno. To je nešto što treba paziti. Treba izvaditi taj sadržaj van, prebaciti ih negdje drugdje i tako. Zašto self-hosting? Pa isto tako zato što onda možete ponuditi neke dodatne usluge uz sam hosting. Mi to čak sa surovim strastima ne radimo toliko, to će se vjerojatno promijeniti pa ćemo raditi, ali trenutno ne radimo. Ali u principu uz svaku epizodu mi možemo staviti nekakav dodatni sadržaj koji na tako nekoj platformi ne bi bio, jednostavno platforma ne bi bila dovoljno fleksibilna da se stavi. Jel? Onda recimo imamo Academy kao nastavak platforme surove strasti, gdje jednostavno ljudi mogu kroz pretplatu doći do dodatnih sadržaja i slično. Sve te stvari bi se teže izvale da nemamo kontrolu nad time gdje objavljujemo sadržaj. Nije to naravno za sve, ali eto, nama ide i preporučio bi tako. Bolje izgrađivati svoju platformu nego sjediti na tuđoj. Ja ću sad prirodno reći, lako tebi Voras pričat kad si ti developer, ti si isprogramiraš sve što si hoćeš, ali eto, šta je neko ko mora na trećoj strani nekako se pouzdati, što je najbolje za takve firme i u kom smjeru da krenu? Pa ne mora to biti komplicirano. Evo recimo, ako neko zna raditi u WordPressu, i to ne mora znati naprijed da neke stvari raditi u WordPressu, nego jednostavno da bude ugodan, da mu je ugodno klikati po WordPressu i otprilike po smislu zna gdje bi trebalo šta biti. Može uzeti neki jeftini hosting po 6 eura, 7 eura mjesečno sa dovoljno prostora na disku i staviti WordPress plugin za hostanje podcasta, kao što je to kod nas. I imat će u WordPressu opciju, upiši MP3 i tako dalje i može se self-hostat za male pare i bez tehničkih znanja, bez da ide baš kopati po WordPressu. Ne potrebe da kopa po WordPressu. Za ostale, pa ima ih
ima ih nekoliko koji su popularni. Recimo Anchor ima svoju platformu, to je aplikacija za snimanje podcasta na mobitelima. Jako je dobra, ima dosta dobar filter zvuka, tako da se fino dosta dobro može maknuti šumove i pozadinske zvukove i snimke. A istovremeno nudi platformu za objavu tog audio sadržaja, to je to. Tako da je dosta jednostavno za korištenje. Pa recimo Podbean, isto je jedna platforma koju sam koristio za jedan nevezani projekt. Imam neki primjedbi na tehničku izvedbu, ali funkcionira. Dođe se, objavi se sadržaj i to je to. Evo recimo SoundCloud je jedna mogućnost, ako vam ovo odgovara što sam malo prije rekao. I u principu nove platforme nastaju svaki dan, pošto je sad podcast jako popularna stvar i dolaze novi alati, dolaze nove platforme i jednostavno treba googlat, treba vidjeti, ali treba čitati small print, kao ovo sa SoundCloudom. Da. Ovaj Anchor FM je meni zapeo za oko, ako sam dobro se sjećam, oni su kao besplatni. Sad mene uvijek kad mi neko kaže 100% besplatno, ja odmah dignem sebi sve crvene flagove. Jel stvarno besplatni? Znaš nešto o tom? Nisam probao ništa objaviti na toj platformi, tako da na temelju onoga što sam vidio, čisto gledajući aplikaciju i dokumentaciju, mi se čini ok, nemojte me držati za riječ, pogledajte sami. Ok, ja ću morati pitati, zato jer znam da će ljudi pitati. Znači, rekao si da, WordPress, plugin za WordPress možete sami, neko ko je možda bio, ko malo verziran u WordPressu se neće mu biti toliki problem. Ali, da li u Hrvatskoj za firme ili za ljude koji žele pokrenuti podcast, da li ima kakva profesionalna pomoć? Da li možda tvoj tim nudi neku pomoć? I kako? Da li možda neko drugi? Evo, kad si već spomenula tako nešto, da. Zapravo da, isto tako povremeno dobijemo upite za podcast ili u smislu tehničkih nekakvih pitanja ili u smislu možda konceptualnih i onda radimo na tome. Podigao sam platformu podcast.hr, znači kao web stranica podcast.hr koji je agregator za hrvatske podcaste. Ona je još u razvoju u beta fazi i da, imam i ja puno primjedbi i dolaze mi tu i tamo primjedbe izvana, to će biti popravljeno ili barem bit će drugačije nešto izgleda sada, ali to je recimo jedan način da se popularizira koncept podcasta kod nas i da se ima jedno mjesto na kojem se mogu vidjeti svi ili ogromna većina podcasta koji su u nastanku, odnosno da se mogu naći. Jer ljudi jednostavno ne znaju da postoji toliko podcasta kod nas. Nisam čak ni ja znao za barem 30% ovih koji su na listi dok nisam išao raditi podcast.hr. Mm-hmm. A unutar podcast.hr je i ta usluga gdje jednostavno možemo pomoći ljudima oko uspostavljanja podcasta. Super, ovo je bitno. Evo ja ću odmah sad pokazati kako izgleda podcast HR. Mi smo se, lijepo si nas iznenadio kad si to pokrenuo, nisam ni znala da radite na tome. To jest, radiš sam ili radiš s nekim još? Ovo je moje, ovo radim sam. Ok, cool. Super mi je stvar da zapravo, može se pokazati, kliknula sam na prvi podcast, 100% Unprepared, s obzirom da je ovdje, ja ću pokazati i njen komentar, pa ćemo se na to osvrnuti. Vlasnica ovog podcasta Marijan je ovdje. Fora mi je da ste napravili da zapravo ima cijeli kompletan audio od toga, iako je podcast u video formatu, to mi je totalno cool. I svaki put kada se podcast objavi, tvoj sustav automagično to tu nešto napravi u pozadini i epizoda se tu pokaže. Evo, to je nešto što nisam zapravo nigdje vidjela, tako da htjela bi tebe možda ohrabriti da kreneš dalje s tim, jer ovo je stvarno dobar feature. Hvala. Ima još u planu par feature-a. Nadam se napraviti internet radio od toga, pa će imati mogućnost... Sad, to je nešto što treba testirati. Tražio sam feedback i dobio sam oprečne feedbacke, tako da to ćemo testirati da li je stvarno dobra ideja ili nije. Ali da, ovo je nešto što ja osobno vidim kao projekt za automatizaciju. Jednom kad se sustav digne kao što je dignut i upišu se podcasti unutra, dalje se ide automatski. Audio za video podcaste se u principu skrepa sa YouTube-a, ali u principu dolazi sa YouTube-a i stvar funkcionira jako dobro za sada. Cool. Ajmo sad krenuti,
pitanje Marijen pita, dakle, kako monetizirati podcast? Ona ovaj svoj podcast koji smo sad tu pokazali je stavila i na Patreon. Ko ne zna, Patreon je platforma koja omogućuje da nekakav kreator dobiva mjesečno novce od svoje publike koji žele naravno tu osobu podržavati. Dakle, pa ćemo onda odgovoriti na ovo pitanje, pomalo idemo prema ovom poslovnom dijelu i monetizaciji. Evo, kako monetizirati podcast, što ste vi probali, kako ste uspjeli s time, komentari? Da smo na većem tržištu, onda bi došli u obzir nekakve monetizacije koje su relativno direktne, u smislu idemo sa reklamama, idemo prodavati proizvode, idemo tako nešto i to bi, ako je uspjelo na većim tržištima već negdje, onda bi uspjelo i sa nama isto. Međutim, opet ne na našem tržištu. Problem je tome što u Americi da radite podcast o obskurnim temama, da radite podcast o čačkalicama, njihovih 350 milijuna ljudi, nek se nađe neki 0,1% kojeg zanimaju čačkalice i to već imate ogroman broj slušatelja koji vas prati. Kod nas nije tako. Kod nas ako imate podcast o čačkalicama, slušat će vas 3,5 čovjeka, od toga vaša mama. Tako da taj način možda nije naročito dobar, pa onako što bi rekao, osim toga, pitanje skale, skalabilnosti, ono što radi vani, na neki način će raditi i tu. Ja bih rekao da je Patreon trenutno najbolja opcija za nekakve samostalne podcaste, u smislu one koje nisu pokrenule firme, nego pojedinačni autori, kao što je u ovom slučaju. Mi isto imamo svoj Patreon Surove strasti i to funkcionira sasvim dobro. Sve druge stvari u Hrvatskoj su lila. Za Surove strasti konkretno nismo išli još, možda budemo, ali još, nismo išli u smjeru da tražimo sponzore sa reklamama. Na početku smo mislili kao, ok, to je malo možda previše agresivno, možda ne bi tako dobro prošlo i reklame čine podcast onako dated. Ako sad pričamo o nekakvom proizvodu koji je popularan danas, a neko sluša tu epizodu za 3, 5 ili 10 godina, onda je to malo onako čudno. Čak i ako je tema podcasta savršeno primjenjiva za 5 godina, jer trudimo se raditi evergreen content, ako čuje tu reklamu, onda je malo čudno. Ali ne znači da nećemo ići u tom smjeru. Ja bih rekao Patreon da je najbolja opcija trenutno. Ok, ja koristim Patreon za potrebe treće strane, nisam ga ni za svoj nijedan servis koristila, ali čini mi se onako da je to strašno puno posla, znači kompleksno je, dobiti jednog pretplatnika na Patreon je jako puno posla. Jeste vi probali, jeste stavili Patreon na Surove strasti, Ivan? Jeste, jel? Jesmo, da. Ok. I koliko truda, toliko muzike. Mi smo na početku par tjedana to dosta oglašavali, u smislu šerali smo na Facebooku, pisali smo u komentarima, pisali smo u postovima na Faceu i tako nešto i u to vrijeme smo dobili jedno 6-7 pretplatnika je bilo. Međutim, to treba održavati. Ono što smo mi tu možda pogriješili, što smo mislili, ok, očito je da imamo Patreon, iako ne znam kako bi ljudi to saznali da mi ne kažemo, jel, ali eto. I onda smo prepustili sve više manje slučaje što je bilo totalno pogreška. Takve stvari kao što je Patreon baš treba na lijep način, ali treba gurati, treba stalno podsjećati ljude. Znate šta, ako smo mi dobri, ako je naš sadržaj vama super, pa dajte, ne znam, $5 ili €5 mjesečno. To je jedna pizza. Da, čovjek bi rekao da bi bez ikakvog guranja da će ljudi sami to onako htjeti, ali nije, ne. Točno. Ovako, vratit ćemo se još na pitanje koje je Marijen pitala vezano za koje podcaste slušaš, reći će nam, ali s obzirom da je sljedeće pitanje povezano, kako privući publiku, znači Patreon je način kako monetizirati tu publiku, ali kako doći prije svega do te publike, pogotovo ako si firma. Znaš šta? I na temelju onog što sam vidio i na temelju onog što sam vidio kod drugih podcasta i kolega i firmi i svega, na apsolutno isti način kao da se prodaje burek. Kako je to? Ok, burek je možda pretjerano, ali recimo bilo kakva druga, ajde recimo bude konkretnije online usluga. Stalno
stalna reklama, izlaženje u medijima, povlačenje za rukav, gostovanje kod drugih podcasta, gostovanje u standardnim medijima, naručivanje članaka, sve sam to vidio da se radi, dio toga smo i mi radili za Surove strasti, potpuno klasično oglašavanje nekakvog digitalne usluge ili proizvoda je za podcast, nema nikakve razlike. Ono što je jedino što može biti dodatno je to baš to, eto, gostovanje. Da je scena malo razvijenija, to se često vidi vani na podcastima, da autori podcasta gostuju jedan kod drugoga. I to se rotira. Zna se da će, ne znam, da će neko biti 2 put godišnje kod Tima Ferrisa, pa će onda otići malo kod Joe Rogana i tako. To se ima već više manje standardna rotacija. I na taj način se jednostavno publika širi, jel? A neko je čuo za nekoga kod svog omiljenog podcastera i krenut će ga dalje pratiti. Kod nas je scena manja, ali dolazi do toga isto. Ok, ja sam primijetila, recimo, ako netko ima publiku koja nije onako, kako bi to rekla, consumer based, znači nisu potrošači, znači radi se o nekakvom business to business, ne treba ti čak niti velika publika da bi ti imao nekakvu korist koju želiš ostvariti, s obzirom da je onako, sasvim je drugčiji nekakav ton. Pa evo čisto, ajmo, s obzirom da imamo još malo vremena, što bi ti rekao da je bila najveća korist koju i ti i Saša, znači tvoj co-host, imate od podcasta, kad bi sad nakon 3 godine će proći, kad se sve povuče crta, što je najvažnije? Definitivno to. Znači, ovo što sam pričao, to je mi nekako consumer podcast, to si totalno u pravu. Za nekakav podcast koji se više targetira možda poslovne korisnike ili poduzetnike u našem slučaju, ili tako nešto je malo drugačije i zavisi što je zapravo cilj. Evo, nama je na početku bio cilj upoznati i pričati sa zanimljivim ljudima, pa se to nekako kraju prešlo upoznati i pričati sa zanimljivim poduzetnicima. Jel? I na taj način smo došli do puno kontakata, ideja, jednostavno prilika da nešto napravimo što prije ne bi mogli napraviti ili bi bilo teže. Ovako imamo ulaz malo veći nego što smo imali prije. Jel? Više ljudi je u adresaru, više ljudi je nekako jednostavno spremno pomoći jer smo se već upoznali u nekom kontekstu. To je za poslovne prilike jako dobra stvar i čak i da nema nekakve druge direktne monetizacije, vrijedi toga, vrijedi podcast napraviti samo zbog toga. Da li imaš možda konkretan primjer bez naravno, ne moraš spomenuti imena, ali ti si sad vlasnik startupa, znači Equinos pokušavate staviti na noge, radite na tome, puno radite. Da li ti je neki kontakt iz podcasta pomogao u bilo kojem smislu, pa možeš dati nekakav primjer? Da, definitivno više njih. Svodi se na to da ili preko kontakata dolazimo do, recimo, potencijalnih investitora, to je u našem slučaju jako bitno, ili dolazimo do prilika da implementiramo taj proizvod, jel tako? Da zapravo prodamo taj proizvod. Nećemo direktno možda prodati gostu, možda hoćemo, možda nećemo, ali ako taj gost zna nekoga, a taj neko je naš potencijalni klijent, lakše ćemo tako doći i to je onda ok. 3-4 takva događaja, takve prilike su bile tijekom proteklih godinu dana. Izvrsno. Znači, da li se to isplati, to što ste sad dobili na kraju, da li se isplati ovaj trud unazad 2-3 godine radi toga? Da. I zbog toga, ali to je samo konkretna manifestacija toga da jednostavno krug ljudi koje poznaješ, krug ljudi kojima pričaš je sve veći i veći. Jer recimo, pa evo, da samo gledamo da nemamo nikakve poslovne koristi od toga, pa mi smo pričali sa 250 ljudi. Preko 250 ljudi smo mi proveli barem 2 sata zajedno, ne samo dok se snima, ne samo dok su uključeni mikrofoni, nego i prije i poslije. Upoznali smo se malo, pričali, vidjeli šta ko radi, šta se s kim može raditi i tako. Znači, jako dobra platforma za upoznavanje. To kažu ljudi, znači čak i bez networkinga, onaj koji najviše nauči je onaj koji podučava, jel tako? A u nekoj
funkciji ti i tvoj co-host jeste oni koji onako, ne da učite, nije vam edukacija možda glavna svrha, ali vi ste u funkciji kao nekakvog podučavatelja tržišta. Tako mi se bar čini, jel tako? Da, definitivno. I definitivno to što si rekla, najviše naćemo mi na kraju. Da, to se i meni događa i tako, samo radi toga se isplati bilo što ovako pokrenuti, pa makar i na eksperimentalnoj bazi. Imamo još malo vremena, Ivane, ono što me zanima je za kraj, kakvi trendovi vladaju općenito za koje hrvatski poduzetnici moraju znati po pitanju podcasta i u Hrvatskoj i na stranoj sceni i što bismo mi trebali napraviti sa tim trendovima, kako da se pripremimo? Trendovi jesu takvi da ima sve više podcasta i to raste. Evo, nedavno smo gledali u Britaniji, u UK-u, da iz godine u godinu raste nekih 20% slušanost podcasta i to je postao medij sam za sebe. Sad naravno tu ima sad nekakvih sivih zona i način interpretacije šta točno je podcast i tako nešto. Recimo ovo što je Jure rekao, da li je prezentacija proizvoda podcast, da li je prezentacija 5G routera podcast. Ja bi to nazvao prezentacijom proizvoda, možda ne više tako daleko da to nazovem podcast. I danas je podcastom naziva jako puno stvari i koliko je to dobro ili loše vidjet ćemo, ali uglavnom došlo je do malo nekakve razređenosti tog pojma. Anyway, dolazi sve više podcasta. Mi kad smo krenuli mi smo bili prvi audio podcast uopće. Mislim da u to vrijeme nije bilo ni jednog audio podcasta osim našeg, ako se dobro sjećam, plus minus to je stanje ostalo tako pa sigurno barem godinu dana. Sada ako neko kreće sa podcastom, se već mora boriti za svoje mjesto pod suncem. Sada mora imati dobar sadržaj, dobru produkciju, mora biti ekstra zanimljiv, mora biti zanimljiviji od nas da bi se probio, da bi uzeo naš dio kolača, po navodnicima. Ako ide na vaše tržište, u ovaj format. Ako ide, da. Definitivno postoji druga tržišta. Da li treba ići u podcast? Treba. Da li bi bilo dobro pri tome imati nekakav plan? Definitivno bi trebalo imati nekakav plan, zato što, kažem, na početku se moglo eksperimentirati i vrludati, može se i dan danas, ali jako je korisno ako ima nekakav plan i što se s tim zapravo misli na kraju postići. Mm-hmm. Idete u podcast, pokrenite ga, bilo audio, bilo video, preporučam, evo, makar što je Višnja rekla, eksperimentalno, pa vidite da li je to za vas ili nije. Nekoliko firmi je pokrenulo podcaste pa su ih ugasili, nije bilo za njih, probajte pa vidite, možda vi nećete ugasiti. To je to, definitivno. Evo ovako, nažalost moramo skratiti ovo s obzirom da Ivan ima svoje druge obaveze nakon ovog live-a. Ivane, hvala ti puno što si došao, što si nam rekao ovo. Možda je ovo samo jedan prvi podcast, možda će imati još potpitanja. Reci nam gdje te ljudi mogu naći na internetu i kako da te kontaktiraju za dodatne stvari. Obična mjesta, mail ivoras@gmail.com, Facebook, surovestati.com, to je naš podcast, academy.surovestati.com, to je platforma sa dodatnim sadržajima i ostalo više manje. LinkedIn je tu prisutan. Zapravo sam prisutan na jako puno mjesta, tako da gdje god me lovite, to je dobro. Iako preferiram mail, ako već idemo mail. Može. Evo, rekao si na koje mailove. Da li je ekipiranje ključ dobrog podcasta? Možemo sa time možda zaključiti. Da ili ne? Da. Iako ima tu suptilnosti, ali u principu danas podcast mora biti jako dobro pripremljen, jako dobro ekipiran. Da li mislimo po tome materijalne sredstva tipa zvučnici, mikrofoni, slušalice, ili mislimo na osobe, na voditelje, na montažere i tako nešto. Danas je, to je ona poslovica, kad je najbolje zasaditi drvo, jel? Prvo dobra prilika je bila prije 20 godina, jel? Sljedeća dobra prilika je danas. Za godinu dana će biti još skuplje pokrenuti podcast, treba će još veća kvaliteta biti videa, obrade, tema, gostiju i sve skupa. Tako da ako čekate godinu dana, onda će biti malo teže nego danas. Do it now and do it. To je nekakav zaključak. Odlično. Evo, hvala svima koji ste komentirali. Znam da nismo odgovorili na sva pitanja. To je to. Ivane, hvala ti još jedanput.
Hvala na pozivu. Dođi nam još koji put, jer ja samo imam pitanje koje nisam danas stigla niti postaviti. Budemo drugi put. Sigurno ćemo još se naći. Odlično. Hvala i lijep pozdrav Ivane i svima koji ste gledali. Okay. Evo, ja sam odjavila Ivana mora ići. Htjela sam samo jednu najavu napraviti za sljedeći put. Logit Live je do sada išao u 2 termina, ponedjeljkom i petkom, u 16 sati. Evo ima nam još ljudi tu na streamu, ja pozdravljam svi koji ste ostali. Dakle, išao je u 2 termina i moj plan je prebaciti to u samo jedan termin iz jednog razloga, a to je što ne stignem promovirati sve epizode koje snimim. Tako da razmišljam o tome da krenem samo u jednom terminu, bit će možda ponedjeljak, bit će možda samo petak, još nisam sigurna da li ta 2 dana, možda će biti utorak, još uvijek nisam sigurna u koliko sati će ići, zato jer je sve ovo skupa još jedan veliki eksperiment i trebam si naći najbolji mogući termin za moj live. Slobodno mi se javite i recite mi u kojem terminu biste vi htjeli gledati Logit Live. Recimo razmišljamo o ponedjeljku u 12, o petku u 12 sati, razmišljam o utorku u 16 sati. Recite mi što vi mislite da bi bilo najbolje. Nekako mislim da su ove epizode edukativnog tipa i mislim da bi možda trebali biti unutar radnog dana, tako da stignete pogledati. Javite mi se i komentirajte. Evo, Hrvoje kaže da bi htio u ponedjeljak, znači možemo vidjeti što drugi ljudi misle. Hvala vam još jedanput što ste gledali. Oprostite zbog malih tehničkih poteškoća. Zašto smo danas malo krivo startali? Chrome mi se srušio i nisam mogla započeti stream na istoj adresi na kojoj sam ga najavila, tako da ste možda malo tražili zbog svega toga. Moja mala isprika, ali evo ovo što je Ivan danas rekao, treba probati jedanput kad smo već došli, odradimo taj posao pa nek bude šta će biti. Slažem se, evo, petak u 16 sati nije dobro, ne samo zbog neta, nego jednostavno ja već vidim i po ljudima koji dolaze u petak da je malo teže okupiti veći broj ljudi, možda su u ponedjeljak ili utorak bolje ideje. Ništa ljudi, hvala vam što ste došli, to je to, vidimo se vjerojatno ne u petak, probat ćemo sa ponedjeljkom pa da vidimo kuda ide, osim ako me ne uvjerite u suprotno za neki drugi dan. To je to, pozdrav, čujemo se i vidimo se, čao!